Oke paidi tini fo chong uchi trick ya video bai chong na lefina tini chong na maka state-wise Christian religion in India 2022 ni boke census kya mo Christian daw mtuim tui jaga le sa abang abono tini chong na lenai ro chong no ye tomoding Assam ke 3.74% tong Goa ke 25.10% tong Bihar ke 0.12% tong Arunachal Pradesh ke bu 30.26% buding ke tong Chhattisgarh 1.92% tong Andhra Pradesh 1.38% tong Gujarat 0.52% tong Haryana 0.20% tong Himachal Pradesh 0.18% tong Jharkhand 4.30% tong Karnataka 1.87% tong Kerala 18.38% tong Madhya Pradesh 0.28% tong Maharashtra 0.96% tong Manipur 41.29% tong Meghalaya 74.59% tong Mizoram 87.16% tong Nagaland 87.93% tong Odisha 2.77% tong Punjab 1.26% tong Rajasthan 0.14% tong Sikkim 9.91% tong Tamil Nadu 6.12% tong Telangana 1.27% tong Tripura 4.35% tong Uttar Pradesh 0.18% tong Uttarakhand 0.37% tong West Bengal 0.72% tong Angke Takhu rao to le chong srai ke sia tui jaga ole sa Christian ka bi chong joto sia angke chini Tripura pa chong sia angke tui jaga wo ani subscriber to ang sipaya are minau janjani nau no khna chini Christian ra to onjara sa abang tong poke 2022 ni hana 2023 le tinio ang nai nemi mayakho arim phono tinio no joto no ma sirimon kausia are minau joto phono share kedi video no kenera bo video no naye nau ni tinio sat imaro tomong ke kausot imaro tomong ke nang comment section open ro samai na joto no khaksa ha boding kinang nai mon